Zasha bafowethu, sanibona bafowethu nibiyona Nkosi ngiphila kwamngoma le phezulu bamhlabelanga nesigodini sawalulwane bafowethu, ingakho sithi inyakade TV bafowethu. Naze ihamba phambili Umthandeni umfowamaqele useTalabha Umntuyenziwa lapha ku Facebook ngokushare ipost yakhe ebhala ukuthi umthunzi wezinkukhu wasofaka opopayi abahlekayo. Bafowethu nizoyibonana nani le video Umntuyenziwa ishaya ingoma kaMthandeni ethi ipherisi, ishaya kamnandi bafowethu. Imnandi lento enziwa abaculi bamaskandi ngoba bayezwana, hayi ngoba Etalabha ngoba emzonda ukumzakazisa nje njengenye insizwa nje. Imnandi bafowethu ingoma eshaywe ulokhuzana Umntuyenziwa. Ake sibone, ungakhohlwa ukusubscribe ni like. Ngiyabonga bafowethu, azishe.